amanzi uhlona khona uhluleka ukuzila into okufanele uyisile uhluleka ukuzila into okumele uyizile abanye bethi hayi babethi ucansi asilinciphise ngokuba lumnandi ukuze uthole ezinye izinto empilweni kumele uyincishe lokho kumnandi cha akukho ngalokho ngocansi asichazeke manje yebo yingakho nalezi insizwa lezi ezisebenza lo msebenzi okuthiwa izinkabi mazi yokhipha ibhadi lolwazi ngiyalwazi ngokwe research makukhuluma bona labantu abenza lo msebenzi mebezokhipha ibhadi kuye kushiyo ukuthi kumele zihambe zekulabo sisi abathengisa sanibonani igama lami ke ngokwazi ngakansele ngiphuma phansi le ekadla emadlatha mnyama ngihamba nomfoka Xulu lapha phuma phansi eDimani emakhabeleni emhlakathini nginkunze ekhulele egodini ezimbili mfowethu kahle kahle emhlabathini isekhaya komama emhlabathini isekhaya wakho bese ukuthi ke Dimani isekhaya mina la ngikhona kuphi kusekhaya eDimani kuseDimani emhlabathini kusekhaya komama yes eyodwa leya yona into eyodwa nje sihlukaniswe nje ifenyane intaba lapha ngoba vele indawo yonke enganamgwaqo so asingazi kungaze kuyahlukaniswa awubikelela abantu ukuthi emakhaya awona kusengikhiphe emoyeni cha sikhuleke into angithi bafethu ayinantuthuko uze neyihlukanisa ngathi khona lamalight khona emgwaqo ngoba ngoba ngisacabanga ukuthi ngizonimemo abantu bazofika kanjani nabo mawufika ngakithi lana nje izulu usaphuma ayibheda yabheda ke nentomba zikho hayi kubo kwazo kubo kwazo cha bafethu ngokunihlonipha nje sibingelele emakhaya singethemba lokuthi niyaphila bafethu ngiphinde ngibekele nase studio la mfokansele ngibingelele nabafethu lapha insizwe zenza umsebenzi omkhulu ezishuthayo ngethemba lokuthi bafethu uNkulunkulu uzosinika nje ubuhlakani bokukhuluma into ezofanele ingene enhlizweni zabantu yebo ukusume mention insizwa lezo ngihamba nenkabi zami ezuthuma madoda uyizo mfoka Sigudla ambani igama lakho umbuso kahle umbuso nomfoka Gambu lapha ubafana nathi ayifuli lokaba ngaso ngitshela amagama mangazi sibizo ngomfoka Gambu buya phansi eValley ubuya phansi Orange Farm sishuthele Spring View njalo nje masoshootha ikwenza kube ukubaleka ukuthi ifike izosebenza kanye nathi cha namhla siyasimention nje ingane zakwethu ehlezi sikhona kanti ade besisiza besenzele setup abafana bakithi bakansele ophilayo uphilani benokhulani ibona ke yona ke ngesisebenza nayo ke leyo kanti kwesinye isikhathi uma uBryce naye khona ukuyisiza ngesizwe namhlanje akekho mfoka Xulu namhlanje futhi sokhuluma ngetopic abayibiza esisothi sixoxa ngayo mhlambe sophinde silaphe ngifuna lapha sibe izinyanga masikhulu yabona ngifuna sibe izinyanga enganasikhwama kodwa yebo ezinganasikhwama into engichaza ngale topic mngani wami ukuthi asixoxanga behind the scenes sivele sanje namhlanje sokhuluma ngalokho ngangafuna ukuthi ngithole ukuthi kahle kahle yona into zakho uyilungisa kuphi uyilungisa kanjani ukuze ihambe kahle mawukuthi mfowethu ngiqhubeke kwakwathi sambe siyobona omunye umuntu nomfowethu Siphamandla uthanda umuntu kodwa manje akawazi manje lo muntu lokho esinika umuntu okuqhuma lokho esinika umuntu okuqhuma ayizwe ikhalo uSiphatha wenzele mina ngicelile kulomuntu Fathi awusenawo ngisho namafutha ebhubesi mhlawumbe ngehlanga ngibuye ngivuza amafutha ebhubesi nginono so itopic yethu mfethu namhlanje ithi ingosiko impilo iphinde izingenele kutheni mhlawumbe usiko impilo lalivikane kwakwenzakalani ngesikhathi abantu bakithi kaZulu beqamba into okuthiwa usiko impilo mhlawumbe uzophinda uyihlahlele kahle izozigcineka ifika enkulumeni ukuthi yini isinyama ngempela into eyiqiniso noma kuthiwa nesinyama sitholakala kanjani mhlawumbe futhi usikhipha kanjani ingakho la ngixoxa sokuthi isicwaqa sogcina ikhona ngicine ngathi futhi mhlawumbe sogcina sibe izinyanga sibalapha abantu asiqale la asike sichaze usiko impilo ngesingawe usiko impilo luyini nje mfowethu mhlawumbe ngizoqala ngiphinde ngigcizelele ukuthi asikaze siplanele ukuthi vele akasijwayele ukuplana inhloso yale podcast ingxoxo ngoba abantu mabeso behlangana bezokhuluma sokungekho abasuke bekuplanele bazokhuluma bafikephi lento isuke ilola umqondo wakhe ucija ukuthi nje uma umuntu ukwazi ukumelana nezimo
whether zikufice ungalindele noma ulindele kodwa fanele ukwazi ukukhuluma into efanele. So ke inhloso yethu kakhulu la sogcizela nje ngoba hleli nathi kanje awukho esikwaziyo kodwa umqondo wethu nathi nje seke sowufaka isef ukuthi amakhoba asale ngaphezulu amanzi angene ngaphansi. So usikompilo mfowethu ngiyacabanga ukuthi singalichaza thina la mhlambe ngendlela esibuka ngayo ngoba sasingekho ezinye izinto eziqoshwa. Sikhule thina safundiswa okuningi esinakho empilweni zethu esikutshelwe emakhaya la sizalelwe khona naseyigodini esikhulile njengoba usho nje ngiphuma enkonzini kwelakithi mina bengithi mangihamba endleleni lonke umuntu engihlangana naye ubaba osesigabeni sikababa umama ubhuti kanjalo usisi. So lento ngikutshela ngisobala ukuthi usikompilo izinto ezakhelwa kusuka lapho ekuthenini mawumfana abazali abathile ohlangana nabo emfuleni behlangana nawo ngo5 uhamba nje noma kuthiwa ngabe uyazwa nilawo yakhona ngabe uyoganga uyoshela intombi kodwa uzoqala kubuza ukuthi inkomo ingenile nesibayini. So ngaleyo ndlela ufaka emqondweni wakho ukuthi wazi ukuthi mawumfana ngekhathi ethile ufana uyenza ikhathi ethile into kufanele uyenze. So ngingathi ke mhlambe nje ukushayela eduze mfowethu usikompilo ngithatha ngokuthi mina izinto ezikhandwayo ngoba alipheli usikompilo namanje nathi njoba hlela kunempilo ethile esiyikhandayo ebantwini ekufanele ibe usiko efanele baphile phansi kwayo mawuthi bayabona yabasebenzela then kuvela lapho ukuthi impilo le nosiko. Yebo ngoba impilo into esizalwa nayo bese uthi usiko into efanele siyigcine. Yebo. So nje nganje mfowethu usikompilo izinto ezikhandwa abantu abasesigabeni sobabazali bekhandela abantu abazozalwa ekutheni bakhule bayiphile bese nabeqophe zabo. So usikompilo yinkolelo esinazo thina ezabantu abamnyama ukuthi mawenza into ethile kuzokwenzeka kanje. Yebo. Mawenza into ethile kuzokwenzeka kanje. So masithi inkolelo esuke izokwenzeka ngempela yini noma sisuke sikhuza into engeke yenzeke? Ngathi nje mfowethu kuyikona konke inkolelo isukela entweni osuke ungazi nanokuthi uzoyithola noma uzoyitholana izokufikela noma izokufikelana kodwa wena bese qala ngaphakathi uyimilise lento ukuthi ngathi iqala esifisweni ngifisa kube nje kodwa ngaphambi ukuthi le nto oyifisa yenzeke fanele ukholwe ngoba ukholo mfowethu nokukholelwa akukona ukuyesontweni. Into esuke ngaphakathi kuwe ukuthi ufisa kube njani then ke kudinga kube khona into okholelwa kuyona kungabe uJesu mawuthi uJesu kungaba impepho mothi impepho then lezo zinto kuyizona eziguide wena ukuthi zikuqoqele kulonto ngoba once waqala abantu nenkolelo uthi mina lo nyanga ngifuna ukuthi uphela ngishadelo sho ukuthi indlela ozobe usebenza ngayo izobe ikutshela ukuthi wena imali fanele uyibeke kanjani ube yasifanele ulobole fanele uhambisa amatshala fanele ube nje kube nje. So ngathi nje mina izinto ezifana nalezo mfowethu ziningi izinto mhlambe ezayikhandiwe ngalesa sikhathi ukukhuza izimo ezithile nethile ezazikukhulisa wena ezumfana ezazikuvikela nakwezinye izinto ekukhuleni kwakho. Mhlambe ke mina ngesingami ngiye ngithi intsha namhlanje sehlakaniphile njengokuthi ezinye izinto ezayibekiwe zibekwe njengoline noma njengesefo noma isisekelo sempilo. Ingane zanamhlanje sezihlakaniphe njengokuthi zazi ukuthi siyathuswa ngalento. Yebo. Seziyazi ukuthi lokhu nalokhu ayikwakuvele kudlalwa ngathi makuthiwa ngayenza into ethile ngoba kuzokwenza into ethile ayikwakudlalwa ngathi lapha sesiyayenza into ethile. Ngabe ke ukhona yini onesiqiniseko sokuthi lokho akukhona inkolelo kodwa kuyiqiniso ukuthi mawenza kanje kuzokwenza kanje? Ngabe kukhona mhlawumbe akukuphoqa ukuthi uyiphendule lempendulo ukuthi akukho ukucabanga nje ngamanje basikhuluma kukhona ni othi wena ekhanda lakho uma ngempela uyenzile into ethile ingempela angeke lishone ilanga ngingenzekanga into ethile kwena? Noma futhi ngeke ngisho ukukhona okungifikelayo njengamanje emqondweni kodwa kukhona. Zikhona izinto owawukhuzwa ngazo abantu abadala besebenzisa ubungcwenti noma ukuhlakanipha ekuthenini bethi bekukhuza semthambe bekuncisha ulwazi lalonto ngoba kuyingozi kakhulu ukuthi mawukhuza umuntu into ekufanele ngayenza ubumnika information because information
ikwenza ulangazelele ufuna ukuyenza lento yesisi ingakho uthola ukuthi igameke eziningi ehlazweni mase igazi zazi ngekho kudala ezazenza nje sibabazo wasesahlala sibabaza ngenxa ukuthi abantu abadala babe nobuchule ngalendlela ukuthi ikhona bayazi ukuthi mabethi intombazana ayihambi nomfana ingoba intombazana mayisondelana nomfana kuningi kakhulu ukungalungi okuqhamuka lapho esigabeni esingakabafanele kanti mawakha ubudlelwano obehlukene between umuntu wesilisa nowesifazane bekhula wenza ukuthi loyo wesifazane avikeleke ekukhuleni kwakhe ngoba abafana vele bakhandwe ngemkhuba abantu besilisa njengoba ziningi kakhulu izinto ezenza abafana bakhulele emaceleni bafana nje njalo abesobehlangene khona kusuke kwenziwa izinto engekho right othothe ezinye ethatha isikanothi ifike basalini nasemakhaya so ke mabethe abantu abadala intombazana ayihambi nomfana noma umfana kufana abe umngane nentombazana babe suke bekhuza kahle kahle ukuthi bangajoli bengagcini sebelalana yes ngoba ngaleso sikhathi sokukhula kwethu kwakuyintombazane yakini impela kodwa noma nihlobene nayo noma kumzala kodwa iminingi imkhubo ukuthi makuumfana nentombazane kuningi futhi okungahle kuqhamuke kulaba bezingane beyije bengazi lutho angazi noma sasibuye thina sikhohlwe ukuthi izingane zasemakithi lezi ngoba umzala thina sesijampisa manje ukuthi umzala wami yazi ingane kaanti sekuyingane kaanti ngempela futhi isihlobo esikhulu kimi kangangoba nongayazi kwayisibongo nje fanana ukuthi mhlawumbe izalwe ekhaya kuma wakho awuyisheli kodwa ngaleso sikhathi lesa intombazane so uma bethu abazali lingasondelana ngoba babazi ukukhohlakala kwengane zabafana ezikuphethe yes yabona nje useselapho uqinisile kuyiqiniso ukuthi kunemidlalo eminingi esasidlala sizingane eyayimkhuba egcekeni mawuphuma ngaphandle kube kuncane ukuthi ungahlangana nentombazana noma bekuphi intombazana ohlangana nayo izibukweni kuphela la ekhona noma endleleni ijomba umgwaqo buya kotheza makwenza uthola ukuthi ayithezi mhlawumbe enhla komuzi noma uhlangana nazo entabeni wena uzingela umfana zona ziyatheza yabo so lento ikutshela ukuthini ukunqandeka kwabantu besifazane kwakukhanda ukuphila kwabantu ngoba abantu kunezinto ekufanele bangazidli bese bancane ngoba zokufa ngoba kunezinye izinto futhi esidla njengamanje sibadala kodwa siyazi ukuthi hayi ukuthi right kuphela once wayifaka esiswini siyabola leso sisu zenza ukuthi kube nomphumela othile endleleni abantu besifazana abayiphatha ngayo namhlanje exactly yazi nje futhi ngizofuna ukuthi okay azizona izasi kodwa siyacubungula masiphila siyibuka into ngoba fanele umuntu ube nomqondo okwazi ukujijela uphinde ulande fana njengodoka yebo yazi uma ungaqaphela mfowethu abantu bakudala masikhula sizwa ngoba ezinye izinto thina siyificile kusaxoxwa ngazo babethu abantu bakudala noma sithi obaba basikhulisile umuntu wesifazane mawuthandana naye indoda ayilala embedeni nonkosikazi futhi ayimvakasheli njalo iyodlala imidlalo yasegamelweni lokho okwakunciphisa izinto eziningi ezugula nokufa sakwagcala esikhathini sanamhlanje ngoba khona ezinye izinto ezivakashelwa empilweni engafanele enze zibe yigugu nje ubona namhlanje mhlawumbe lento ogcina isingena ehlokweni eziningi but kuleka nami khona isikhathi mina nawe sihlangana endlela ejulile uyabona nje lo khona mina nami ngithule ngilapha impela lokho mfethu othola ukuthi nje ubona esikhathini sanamhlanje uthando selingasakwazi ukulasta ingenxa ukuthi kunezinto ezenziwa kakhulu ekufuza abe siyahlonishwa ngalesikhathi lezi zinto zenziwa kakhulu zifike zibe lesichitho kade sikhuluma ngaso zifike zolichitha uthando ngoba uma ngabe wena nje umuntu wesilisa uhluleka ukuyenza lonto uthatha umuntu wesifazane uyazi kangcono khona la ifunda khona isuka kanjalo lanto lapha emuva lathi sisho khona intombazane iyatheza intombazane ikhama intombazane basekhaya iyaqoqeka ikhulu ngoba intombazane yakabo uvansi igcina itest izinto eziningi ngaphandle ekufuza abayithestanga igcina isihluleka ukulawula umzimba wayo ngenxa yolwazi exactly so nje mfowethu angazi ukuthi iliphi ikhwele singalishaya lizwakala kahle endlebeni mana thula sihamba ngolayini sihamba ngolayini yazi ngendlela sikudla ngolayini umfoka Xulu kunento ethi izinto ezayikhuzwa kudala ukuthi abantu besifazane bengazidli zumthelela omkhulu namhlanje emantombazaneni ngendlela ayiphatha ngayo ngokuba aseyazile yebo uyazini mhlawumbe angiqale ngokubuza lo mbuzo mawubheka
abantu bakudala besifazane babe nayo yini lento le yokufisa indoda engekho eduze kwakho mhlawumbe mangathiwa ngalibeka nje phela ke inkosi yami mina ugogo wami akabheki nalezi zinto esifuthayo mina nogogo kuphela mzane ngabuza ukuthi anginamzali namhloniphi ugogo kuphela baba usashona mawusashona ayikho umuntu oyibona ngizwela wena abantu bakudala babe nayo besifazane babe nayo lento yokulangazelela indoda mhlawumbe ngolimi lamanje ukuthi umuntu wesifazane uvukelwe usemzweni ukuthi ufuna umuntu wesilisa babe nayo yini leyo nto ngokufika ngifuna ukuthi ngiye lapha kwakuthiwa umuntu wesifazane akakudla lokho nalokho kwakusiza yini kubantu besifazane ukuthi inqandeke imizwa yabo ishone phansi ezabantu besifazane kakhulu zayibamba iqhaza elikhulu lento mfowethu ngoba ukukhula komuntu kuyibanga elide mfowethu ziningi izinto ezenziwayo ekuthenini umuntu akhule nje ubona abantu bengasakhuli ngoba izincane izinto eseyitshela abantu futhi zincane izinto esekufanele sizenze thina njengabantu abasifice sesiphila ngileso kwathina sesokobaba nje izingane zethu zikhuliswe eParliament kuncane kufanele sikutshele izingane zethu ngenxa yokuthi kunendoda noma kunabantu abathile ithimba elikhanda ukuthi ukutshela umuntu ukumhlukumeza kanti khona olunye ulwazi oluthi mali ngena kabuhlungu vele khanda ukuphila ngaphakathi yabo so ziningi kakhulu ukulinganisa njengenkukhu because lento iyayisuke umuntu mayekhula kufanele abe nemizwa eminingi kufanele ezinye izinto angaziswa angabi netest ya yonke into othola ukuthi uzozafisa ukuthi ayithole kanti isigaba sikamfanele so ke lento mfowethu iyayilekelela ngendlela esimanga ongangokuthi iyayigcina kukhona nanemizamo eyayenziwa ukuthi mayibona intombazana ngathi isifuna ukuhlupha fanele kwenze izinto ezithile yabo iphehla chaza umuntu ethile izinto ezenziwa kulo kwakuphehlwa mfowethu igazi abantu besifazane kwakhona umkhuba noma ngithi isiko elithile angazi ngayibiza ngalilanto yayenziwa umuntu wesifazane ukuthi mase eqala nje ngenegabeni zokukhula kuzofanele kukhishwe leli gazi elishisayo ekuthenini angabahalela abantu besilisa na yebo nayo ke lento yokuhlola iyayibamba iqhaza elikhulu ukuthi ubuhlungu kakhulu njengamanje noma sekukhona ukuhlola mina sekubona ngingasebenzi kakhulu kodwa hayi ukuthi ngeke kusebenze ngikubona ngingasebenzi ngoba amantombazana ahlolayo njengamanje ahlolelwa phansi kwefoundation embi ngoba noma ingabe intombi isikhathi eside kangana noma ngabe izogana izothola amadoda engekho yabo kangangoba sike sayixoxa le njengoba sathi awucabangi yini noma abantu abacabangi yini ukuthi kuhlukana kanjena nje kuma relationship abantu besifazane beyiphethe ngalendlela abayiphethe ngayo ngoba iqiniso ukuthi nongaba amadoda egila imkhuba kodwa abantu besifazane sebeyigila kakhulu akudalwa yini ukuthi thina ezabantu besilisa sibajwayeze umkhubo omubi saze sathi indoda enomfazi osavukelwa noma uvukelwayo leyo ndoda inebhadi ngifuna nje ukubeka ngalezi zixoxa ngakho leyo ndoda inebhadi ngokuba ufica ukuthi neku relationship uthandana umuntu wakho akakwazi ukuyibamba nilele embedeni kudala kwakuyindoda eziqula umuntu wesifazane ukuthi njengamanje isikhathi salokho kodwa manje ufica ukuthi abantu besifazane ibona abadlala iqulu kakhulu uvusa nasebusuku uvusa nasebusuku umfica ukuthi uyakhuthaza khuthaza manje ulele wena ufuna ukuthi wena manje nyakazisa lezi zinto umenze yabo lento lena ayisona nesizathu sokuthi mhlazana ungekho imvukela lento ahambe garanta ke manje amadoda khona asike segoli ohambile uhambe inyanga eziwu2 eziwu3 abantu besifazane sebe basenayo lento ukwazi ukuthi ba control ukuthi uma evukelwa akwazi ukubekezela thina njengamadoda yipi indima esingayidlala ukuthi kumfazi wami mina ngithi ngimnika mangizwe kuvuma kumina angeke nakubalekela ukuthi uyamncisha angeke yini uthi umnika kakhulu kanti umjwayeze into ongekwazi ukuthi umnike yona noma wena ungekho ikuphi indima esiyidlalayo thina from ekudleni abakudlayo nokuthi thina singayicontrola kanjani ke njengamadoda afisa ukuganwa naganiwe ukuthi umuntu osifazane ehlezi esesimeni sokwazi ukuzicontrola makufikelela leso simo mfowethu ibukhuni kodwa nje ngoba siyayixoxa abantu banezindlebe
kuyofanele sikhulekele ukuthi bezwe bese beyenza ngoba izingane esizele zamantombazane sikhuliswa yithi kodwa zogana kweminye imisi uthola ukuthi lento ifuna uqala kwi-stage esiphansi kakhulu ngalesikhathi umuntu usamkhulisa ekuthenini fanele akhule kanjani ukuze uma kufika isigaba sokukhula mayesegana kuyofana ayiphathe kanjani so mfowethu hey kubi abantu besifazane bayahala besikhathi namhlanje bayahala mfowethu abazenziki number 1 kusuka endleleni abakhule ngayo sabazali ngisuhlobo labazali mfowethu abafuna ukubusisa izingane kanti bayinika umchilo ukuthi ziyife ngeke ngabona ikliphanyana kulezi insuku omunye nje ugogo ekade circulator ethi iyabekezelelwa indoda zithi lesingane zakhe ubekezela ukuthi ube njani washo wacima futhi wamena waphendula ngegama eli1 mfowethu elingenze ngasutha wathi angabe nikhona yini uba ngibekezelanga of which ukubekezela ke kuhamba both side hayi ukuthi sithi kwabantu besifazana kodwa abantu besifazane imizi ikhandwa yibo ngoba yiba bathatha isinqumo sokusuka emakubo benenhloso yokuvusa ekhaya uthi iquestion uzovusa kanjani umuzi shothi uvusa ukuthi izinto ezisweze amaphutha zikhona kulowo muzi fanele wena ube nendlela okuyilungisa ngoba owesifazana ufanele avusa umuzi amadoda ana inkinga ukulalela siyalalela thina futhi uma ngabe sesifikile isigaba waneliseka ngendlela umuntu umsondeza empilweni yakho uyakwazi uthatha isinqumo lo muntu umsondeza eduze empilo yakho kuphelela abonkosikazi wakho so ke le nto yangenza mfethu ngabona ukuthi isesekude indima ekufanele siyidlale mfethu ukuze izinto yilunge abantu besifazane bamanje mfethu ukubona behala kangaka number 1 izo lezi zinto zo social media ukuthuthuka kwezinga lempilo indlela esesazi ngayo izinto izikole kuningi lento ongathiwa mfethu iyavalwa ngafanele kubambisana inhlaka eziningi endlela esimanga leyo nto okuyokwenza ukuthi kube lula ngoba fanele sikhumbule into eyi1 ukuthi ukukhula komuntu nokufa komuntu ikona okubaleka kakhulu ubumnandi no enjoy kubalekile but ngegaba akufanele ingane yakho nje ensele ithi incane zelwe wena usujabulela ukuthi ukwazi ukuyithengela iKFC ngoba nakho uya afford yabo kodwa fanele wazi ukuthi yini ebulalayo uqale kulonyama ngoba njoba de siqale sithe impilo nosiko lezi zinto ziyahambisana ithini impilo ithi impilo umuntu ofana akhule abe nowakhe umndeni aphinda abe nezifundo ayithatha kubazali bayo luthini usiko lifanele uyigcine zonke lezi zinto lezi uma ngabe wena uthi ufuna ingane yakhe idle izinto ezimnandi ongazazi zakhiwe kanjani izofika idaleni ngaphakathi kuyona izokwazi ukugcina usiko no then isizwe sikhonani no yini esifisa uthina njengabantu shothi sidinga thina ukuthi abantu sibanike izinto ezizobaphilisa ukudlula izinto esizithandayo because into esizithandayo ziningi kakhulu kodwa uma ngabe ngeke sisikhulise asikho lesizwe ngoba lento sibuyela ke manje lapha esicwacweni noma nebhadi yebo bengiyisicwaco nebhadi kambe isicwaco impela kuyinto eyodwa nje ukuthi yebo uma awubonini ukuthi kuyisizathu noma kungezinye zezizathu ukuthi ufice indoda ingasamlangazeleli umuntu bayo kakhulu ngokuba usezakhela isicwacwa ngokuhlezi ewune efunana nezinto engamele ngabe ifunwa uye zifunwa indoda awucabangi ukuthi amadoda mhlambe aseze aba nobudlelwane obuqhelelene nabantu babesifazane ngoba unqena ukuthi once ngasondela ngiyazi ukuthi ucansela odwendwe isimbela bhe yebo so kangangoba into zethu thina njengabantu besilisa zivimbeke kanjena nje ukuthi zingalungi ingenxa zokuthi sihlanganisa njalo nabantu besifazane ngokucansi yebo kunezinto oyifunayo ufuna ukuyilungisa njengendoda kunezinto oyikhulekelayo noyifisayo kunezinto ezingamabhizinisi oyiqalayo yisi kodwa njalo wena uthi mawubuyele endlini ngoba umkakha akwa angeke understand ukuthi kungani namhlanje ningezolala noma leli viki lizophela ningezolala noma inyanga izophela ningahlangananga ngokucansi ngoba aka understand ukuthi kungani awubonini ukuthi ungomunye wabantu okuvalela into zakho mhlawumbe lesingamabhadi ane ukuthi uyafika ane yabo so ayiqiniso mfowethu njengoba ade sengishilo ukuthi siyadinga nokuyikhuluma lezi zinto siyishare fanele nje sikhulekela ukuthi angathi ingayithola indawo le podcast abantu bazi ukuthi
inhloso akona ukuba ngcono futhi nokwazi kakhulu kodwa ukushare ulwazi nokubambisana ucansi ke mfowethu luyisichitho kahle kahle kwaba yisho ukuthi abantu badalwa yilo yingakho ke laba abazisalayo ubona bayakha imizi ngoba belivakashela babengahleli akuhlalwa kulo into okuvakashelwa kukhanda umuzi ngalo kukhanda impilo ngalo hayi ukuthi sekufanele kube yona into ezokwenza ubudlelwane buphile lutho mfowethu uzubona lento usathane vele isize yangena yagxile ezingqondweni zabo nasenhlizweni ukuthi yona into efanele yenzeke kahle ucansi selungezinye zezinto umuntu wesifazana akathi mayibala izinto akayidingayo engqondweni endodeni lungasali ukuthi yena nongabe ungaba nemali ungaba nani kodwa monganalo ucansi yena angeke ahlale yazi mfowethu ilwane siyahlula ukuthi abantu ngazi kahle ukuthi bazophoxeka ilwane siyahlula ilwane ivakashelana ngesizini yocansi kuphela okukhomba ukuthi isawubambile umyalelo kaNkulunkulu thina ngoba sihluleke ukuhlukanisa ukuthi masithola ulwazi akufanele siliabuse yingakho uthola ukuthi into masuke sayazi thina manje siyintshembi efuna ukuthi into ihlale igcwele isisu isuthi yabo so ilwane uzothola ilandelana ngesikhathi kufanele zakhe ngazi inkomo noma zakhe izinja thina lutho indoda umfazi ekamelweni emole emahotela yonke indawo la kuhlangana khona umuntu wesifazana nowesilisa uyazi ukuthi kunocansi isicefe bese abantu bezokhala ngemishado engasekho kanti into kuphi sekuhlonipheni bakhande umshado wabo isisekelo somshado wabo kube ucansi kube isichitho ucansi lolu lisichitho bathatha isidina nezibhadi bazokwenza kwaba into efana iqiniso uthando abanye bathi nje umshado umiswa yilo ucansi ngabe abantu baluleka abantu ngendlela wrong noma bame embhobweni baqamba amanga babhizi benza into enjoy yona wonke umuntu bayinika advantage obazi vele wonke umuntu mesocansini uyajabula kodwa hayi ukuthi into ekufanele ihlale igcwele esiswini kangangoba nabefundisi mabeshumayela wonke umuntu mayichaza ngocansi ulichaza njengalento enhle kodwa futhi ucansi thina kwabantu noma kwantu kwakuyinto esasithi noma siyolwimpi singayihlanganisi nayo yebo makukhonto ibalekile oyenza ngakusasa ungayihlanganisi nocansi monezitha ubhekene nazo kunezinto zakho oyisebenzisayo ungayihlanganisi nocansi kodwa manje ukufice izinsizwa ziyokwenza into ebalekile ngaphambi kuba umuntu avuke ukwenza lento ebalekile ngakusasa is it a job interview is it a business meeting yinto ethinta into imali engakushintshela impilo yakho uyohlangana namadoda lapha kumele athathe izinqumo ngempilo yakho wena uleli nomuntu wesifazana uyayitika ngalento uyayivuka kuseni ushona khona ugeza ngamanzi ushona khona uhluleka ukuzila into okufanele uyisile uhluleka ukuzila into okumele uyizile abanye bethi hayi babethi ucansi asilinciphise ngokuba lumnandi ukuze uthole ezinye izinto empilweni kumele uyincishe lokho kumnandi cha akukho ucansi asichazeke manje yebo yingakho nalezi insizwa lezi ezisebenza lo msebenzi okuthiwa izinkabi maziyokhipha ibhadi lulwazi ngiyalwazi ngokwe research makukhuluma bona labantu abenza lo msebenzi mebezokhipha ibhadi kuye kushiyo ukuthi kumele zihambe zekulabo sisi abathengisa ngomzimba ziyolala nabo zishiye lonke lelo bhadi labo kungani leli bhadi kwakumele lishiwe kumuntu wesifazane entweni esiyithanda kangaka umbuzo oqala which means wena uyindoda enokuhamba ihamba yothenga lapha hlezi wazi ukuthi wena ucaphuna ezinye zezinto ikhwakhwalala yes wena njengomuntu wesilisa unawo amandla okusithatha leso sikhwakhalala ufika uzosinameka kumfazi wakho because njengoba ususithathile sesikwena so ufika usuyashiya kumngakho mase sikumngakho sesiphila kumngakho sekusikhwakhalaleni share lesi nobabili nomngakho usukhohliwe few years 3 years 4 years ngoba umuntu ohlele ekhaya akazanaka ukuthi izinto zakhe ayisahambi kahlisa few years 3 years wena kumele kusasa uvuke uyoshaya ibusiness ethile kube nezivumelwano ezithile into ebingakwazi ukukusindisa kulesikhwakhwala lwasuka sishiya kumngakho engabe umkwazi
into bengakwazi ukusindisa kwesikhokhalo ukuthi umzile iviki noma umzile inyanga bese yebo uphinde futhi wena ebusuku uzohlangana nalezi insizwa uzohlangana nazo noma ibusiness ongabe yini noma yokwenza interview uqala usidobhe kumngaka usahamba usashiya isikhokho uyasidobha uhamba naso uvuka uya khona ufika nje umnyama ongakuthi lo bantu uzubanameke sinjalo lento iyasalela idinga nokuthi umuntu uzulale naye yabona nje isikhwakhwalala obona mfowethu noma uthwabe yabo umuntu onebhadi ngisho ngathi uyamsiza unamathela kuwe mawuthi uphonsa isandla udonsa ingalo yonke ishona emgodeni nobabili ibhadi into embi ngendlela esimanga mfowethu ngendlela ethathe ngakhona libheda ngento eyi1 lithole ubumnandini kuphela wonke umuntu onebhadi uthola kumnandi awukazi ulithole kuliwa nganhlobo angaze ngifuna ukuphisa noma ngifuna ukuvumela kangangoba mina ngaze ngatshela abantu ngathi angifuni kabi ukuthuka angifuni abantu abangithuka ku Facebook angifuni futhi mina umuntu avela ngithuke njengangazi ngenxa zokuthi nakho lokho nguthatha njengento eyibhadi mina ngihlale ngihambe ngiyobheka ukuthi yini le ngiyonile yini le ngibhede kuyona ngenzeni mina umuntu azangithuka ungithukela lo muntu ungashongo luthokela ngoba umuntu mekuthuka ungenzeli lutho kuyena lokho kubonisa ukuthi engakudubula umuntu umuntu ekudubulele ubani yabona afanele umuntu belula uthukelwa mina usuke nje umuntu ashona uma beyithanda kuwe esho kuwe yabo so lezi zinto ngithatha njengebhadi ingakho kwakuthiwa inhlamba yanamathela yebo umuntu mekuthuka uyayiphilisa leli bhadi wena ukuthi uqhubeke ukuthi wena hamba ukuthuka umhlaba wakho ibe into ethukiwe nje wena yabo so ngiyithi ke mina ezinsizweni zakithi naseyintombeni zakithi lezi zinto ezimnandi asizenze ngokuba zayidaliwe zikhona ukuthi sizenze kodwa singazenzi ukuthi sigcina sibe isimbela mbela kuzona yebo ngokuba namhlanje kunemishado eyawa bengazi ukuthi kuonakalaphi kanti isichitho kwakulolu cansi yebo bona babetshela ukuthi bayakha kanti sebeyabhidlisisa ufica ukuthi equation ithi ke sifuna ukuthi siyilungise lento ngoba ngingihlale ngingalali nomngane ngingihlale futhi mina ngingazama ukuzama impilo ngenxa zokuthi ngani yes izofuna igcina ijule le topic ngena kwezinto kodwa sengifuna ungena epointini lokulungisa iyiphi indlela engenza ngayo ukuthi zithi lezi zinto ezibonisa ngathi zingamabhadi empilweni yami ngikwazi ukuyilapha ngikwazi ukuyisusa kimi noma bese ngihlanganisile nazo angithi bayebethi made bephuza utshwala ngayizolo umuntu evuka ekseni enesihlamahlama uyenze njani agabe aphuza amanzi agabe akhiphe lento izolo ubujabulile izolo kodwa manje usubulala lento ukuthi ayingabi imphumela yento ebikujabulisa izolo ayisuke namhlanje so bangakanani abantu besilisa abakade bethi mabekade benza izinto ngayizolo noma abantu besifazana akade bethi benza izinto ngayizolo mase ziphi isikhathi sokuvuka ngakusasa ayiclean uyiklina kanjani uyiklina kusiphi isigaba yazi mina ngikhule mfowethu ngasekhaya mawumfana ubungahluka nje nesiqungu ekhukhwini ungahluka nesiqungu ekhukhwini into esempule nje okay ngakho nesaba sasingikhonze kakhulu sizazi izinto sasithi masikhuluma izinto ngangana ngoba ngisewumfana ngiseyingane kanti futhi saso singicebisa singilola nami ke ngiyashare ngoba ngenhlahla nompopo namhlanje mawumfana nje kahlahla uhlukwana nesiqungu ngoba umfana yonke indawo ahamba kuyona uhlale ephonse bomnyameni fanele njalo uvuke ube umuntu ogabhayo noma uququdayo lo nto iyahlanza igazi lakho ichithe nalezi zinto esikhuluma ngazo yabo so ke kodwa bengifuna uqala ukungena lapha ngidonse emuva ngisalele mfowethu yazi njalo uma ukhuluma kuyasho ukuthi isuke siphonselana ngemqondo ngithole nana ukuthi yazi kuyangicacela nje ukungifikela manje lokuthi yazi ukuthi ngiyenza ukuthi abantu bakudala nenhloso yeyithembu akusesiyona le eyenziwa manje futhi ngicathi kule iziyasala ngisho kobaba basisalayo inhloso yokuthi begcine bethi abantu besilisa bagano kwakuyona indlela yokuqoqeka yazi ukuthi mawindoda unemisebenzi eminingi ofanele uyenze uyacontroleka nje indlela yakhe yaqonda ngoba kusobala noma futhi ngeke sikuvike ukuthi amadoda abathanda abantu besifazane futhi awaneliseki kahle indoda eyodwa kanti abantu besifazane bayaneliseka indoda eyodwa ngambona umuntu wesifazane esejola kakhulu mina mfowethu ngufakazi usuke eselinyazwe kakhulu ukuzama ukuthemba abe sathi uyathemba indoda ifika indoda imigile ahluleke ukubekezela abone sathi ngcono ukudlula yabo azeke manje egcine sebona sengathi vele sekuyafana ukuqoma umuntu oyedwa nokuqoma abantu ababili into eyodwa yabo kanti abantu besilisa ngizothi advantage nje ugcina ubona ngathi unethuba lonke lokuthi ungaba nabafazi abaningi kanti kudala lento babenzela ukuthi indoda
ayingabi namandla amaningi ayigwemeke kodwa lento ibe ndawonye isilapho nalento ukuthi wogcina ungakwazi ukudonsa imimoya eminingi ngoba lento yenziwa abantu ababehlakaniphile ukuthi okay ke mawusuzizwa ukuthi ufuna ukuthandwa kaningi baqoqa phela abantu babe sesizindeni esiyi1 ukwenzela ukuthi ungahambi ubulala izingane zabantu ngemoya engalungile uhamba uyicosha ngoba umuntu esifazana mekalala nendoda waphindwa lala nenye waphindwa lala nenye sikhona inkinga wonke lamadoda uhambe eqoqa ungafani ewathatha emzimbeni wakhe mayifika kamuva donsa leyo moya hamba naye yabo sekuhamba nje kuchathelwana so ingakho ngithi mina mhlawumbe isithembu sasiqala ngendlela eright ubona zisonto nakangaka nje manje ngoba vela kusesona isithembu akuseyona into ethi mina ngifuna ukuthi mangivuka okuganga noma ngivuka ukukhalela ukuba nomuntu omusha ongafani nalo ngimjwayele akuba abantu abahlukene vele enginabula egcekeni lami be2 mangizwe masibanibani ukuthi ayingikwadisile fanele ngife ngijabule ngapha kodwa kenzani ikhaya liqoqile ngoba ngisendaweni eyi1 angize ngiphume ngiyojola ngibuye manje sengibuya nokungcola ngikulethele ekhaya yabo so nje kuningi kungayisixazululo yini ukuthi ezinye zezinto esisifisayo ukuthi zenzeke ukuthi mhlawumbe abantu bamanje beqale bekupractice ukuthi bengalala embedeni owodwa nabantu abaganane nabo ebona nje mfowethu leyo nto leyo ngiyazi ukuthi inzima kakhulu futhi abanye bazoyibuka njengokuthi siyabedelela ngoba bayithanda kakhulu lento eyishwa uma umuntu wesilisa noma kuthiwa ngabe ke awupractice ungalali nomkakho akufanele kodwa wena impilo yakho yonke nje noma sithi inyanga inyanga ezintathu ziphela golokoqo umuhla nomuntu full time ungakazi undlale phansi beside amabhadi nokuhlehle eduze komkakho ngisho ipower oyinikwa nje amathonga kini nenhlanhla itholakala ngokuthi ulale phansi ukwazi ukuthi yazi ingilozi ayifani khona ingilozi ehlehliswa ukuthi usondele eduze kwento ethile ekudinga uwedwa ukuze izokwazi zotshala lento efuna ukuyitshala kwena mayisimilile kulungileke ixolifana noma ukuphulile mngana uyazi ukuthi uma ingilozi obumnyama ikihlasele ingilozi obumnyama mayikihlasele ifuna ukuvalela into zakho yebo as umuntu wesilisa iyakwenza wena ukuthi engazuthi ungahlezi seduze komuntu wesifazane uhlezi uleli naye empedeni ukuthi ngingahamba lo uphinde ulandele ufica ukuthi mhlambe awusakwenzi lokho ngoba ufuna ucansi ngoba usizizwa ngathi akusalaleki mawuwena yebo baningi abantu besisa bazongifakazela kulento uma umuntu wesilisa mhlambe unalenkinga engikhuluma ngayo ngoba lenkinga engikhuluma ngayo ikhona ngiyayazi uma usunalenkinga leyo ukuthi mhlambe umakoti usekhaya izithi intombi esekhaya wena la eGoli wena awusakwazi ukuthi kuphele 2 days usuku olulodwa ungalali wedwa zazi ukuthi wena uvakashelwe ingilozi obumnyama unesimo ukudinga ukuthi usilungise sukumela into zakho nesifo nje susongenwe yisifo esibi usukumela into zakho ngoba abantu abarealize ukuthi kungani kulahleka izinto ezincane empilweni izithi imali imoto nezinto ezincanyana zilahlwa yini lezi zinto empilweni yakho kungani kukhona ukulahlekelayo ufica ukuthi akuyona inkinga ozuyele nasenyangeni yebo kahlahla ayikho inkinga edinga inyanga azikutshela ayikho yabona nje inyanga umsebenzi wawo wodwa kuphela nje empilweni yomuntu mhlawumbe ukuthi ukwazi ukuthola kalula isiqungwa ihluze uqoma uphalasa yabona lento yokugcaba ngixole zemfo sengizofaka enye into ubuza nepage elihle kabi futhi lapha lento yokugcaba amabhande yonke lemikhuba imbedo yizo kanye izinto ezifaka amabhadi ngoba uhamba odonsela ilwane nezipoko esezafa ifakwe kuwena baleka abantu abaphilayo bakini yabo so nje into engasisebenza yonke lanto le ingakho kubalekile as umuntu omnyama wakwaZulu nongabe uhlobo luni iconnection ephelele kumuntu omnyama nemvelo amanzi exactly uma usubona ukuthi ngathi usuyilahlile connection yakho nabakini noma kwawena uhlakazekile uyitholi into oqala ngathi uyayenza ukushona lapha emanzini izithi semfuleni ohambayo izithi impophoma izithi indishi mhlambe ke mothi isimo sekuphoqa ube indishi yebo indishi ufaka ishu ucele endishini nje khona leGoli
thatha ishumu uliphose phakathi ucela ukhulume kulamanzi ugeze ngawo wodwa ngaphandle kwensipho insipho yebo uzama uyihlambulula nokuyihlanza ukuthi ube clean kuhlukene ukugeza abantu bageza ngento eziningi yebo ungabona nje thina into zethu zisihambela kanje usifice sithandeka uba nesineke sokuthi uhlale phansi usibuke ingenxa zokuthi kunento ezincanyane ezizenzayo thina ezingabona ubuthi ezingawona umuthi ezingadingi futhi nomuthi ezisizayo futhi lezi zinto lezi angeke ukwazi ukungiphuca yona ngazi ukuthi ngake ngathola ukuthi nanobisi fresh milk ubisi not lo long life i fresh milk okay ulithatha nje ulifaka emanzini okugeza liyasebenza ugeze nje ngalo ubisi nje uthatha uqulele phakathi ubisi phela hayi ukuthi simasishele intombi usuthi wamuhle into ngathi ugeza ngobisi uyabona vele into iyahambisana nje hawo yafo izolo nto leyo ngoba ubisi lulodwa lihlanzekile into zakho ziyoba mhlophe ngendlela yesimanga kunalamanzi apinki banokudlala ngawo bethi into zami ihamba kanje nje ngiyamanzi ugeza ngamanzi apinki lawo manzi nje yodwa ibizwa kuthiwa yini itshele enhlanhla ya lezo zinto nje awukudingi ukuthi uzoshisa impepho yebo nokuthi uzohambe unikwe itaputapu zemithi cha ngoba lezi itaputapu mfowethu masingakhuluma iqiniso ziyabasebenzela abantu abayisebenzayo into embi ngazo zixosha yonke into right mhlazane zikujikela kufakwa muzi kufa yonke into ayikho into ephinde kulungele mokholelwa kule taputapini uyolokhu uhleka abantu abathwele uthi abantu bathwele kanti uthwele nawo yebo uthwele nje uthwele ngeipoke uthwele ngeinunu yabo awazi ukuthi udonse ufaka ibhandi nje wena le bhandi ufakweni leli bhandi yileli bhandi leli linga njalo ukuze wena uphume endlini kumele kube khona into uyifaka emzimbeni wakho ihamba nani le yazi ukuthi ngifikelwa yini uzubone bethi abantu siyasebenza ke lezi zinto esithi wrong ilento abakethe abantu kunomehluko between ukuhlonipha umuntu nokumsaba itaputapu ke zakhe isithunzi zakho ukusabeka wena ujabula ukuthi izinto uyayiwina and uyinunu abantu babona isilwane mhlazane libaleka idlozi lakho ngempela kucaca ukuthi lezi zilwane ngoba zigcina kubusa zona uyobona lapho ke sezikujikela izinto uyibuza wenzakalani kanti lezi inunu seyisebenza zawina yonke into ebikade ikuvikela ngeqiniso kanti zona izodala ubulwane eduzo kwakho kahle umuntu okholelwayo kubantu abaphansi ukunokuthi ufune ukulwisana nabo ngezilwane baphakamise ngendlela efanele yebo kube yibona abakubusa bephinde futhi begade isiqu sakho somzimba ngaphandle kokuthi wena ube nendlela okufuna ukuyigada ngokuhamba ucosha ipoki uyogezela emathuneni yabo uyogezela emathuneni uyokhipha ibhadi kanjani ukudonisela amathuna bafethu wefoka culo into ke ithi ezintweni zonke as umuntu ophila lapha emhlabeni akumele nakancane ukhohlwe izinto ezayisebenzela abantu bakudala yebo azithi noma izinto zasemhlabeni zisidida kodwa wena uzama ukusipractice noma ungasasipracticeanga zonke coshe lokho okuncanyana yebo uma kufanele ukuthi ukuthathe icansi yolala endlini yakagogo ufikile ekhaya thatha icansi yolala endlini yakagogo ulale phansi ukuhluke nabantu besifazana uyazi ukuthi genge meyehlile ekhaya into icabanga intombi zasemakhaya ukuthi kunentombi ethindayo lethile kanti kwakuyisiphi isizathu esenza ukuthi uhambe uyovakasha ekhaya ngoba uhlangana nabantu abadala igenge ayisathola ithuba lokuconnect nabantu abadala ngenxa zokuthi uthi uyifikile umuntu ekhaya thina ngakithi ke kunezikole ke ufika ukuthi iqashise ingane zokufika esoko Maritzburg oThekwini ufica umuntu ufikile ekhaya uhubhana nombibi siza ngombibi akalali ngisho ukulala ufikile ekhaya kanti ingale isikhathi lesimpela kumele uyohlangana nabantu bakubo umise ekhaya ithuba lokuthi ufike ungalali nantombazana ngoba egoli waphuza njengamanzi yabo mofike ekhaya nje ufike ungayihlanganisa manje connect nomsamo ulungisa into zakho yithuba lokushisa impepho ngabe kineshisa yebo yithuba lokuthi ugqume yithuba lokuthi wenze zonke izinto njengamanje yithuba right lokuthi njengamanje wena connecta nabantu bakini in a close distance ngoba uma ula egoli ubamemeza khona kodwa basabelela kufanele bakuphonsela intambo yabo manje musu sekhaya egenge mfethu ufica ukuthi umuntu uyehlwe enyuka uhubhana nezifebe emakhaya okuyizinto ezenza ukuthi uthi musu ubuyele egoli ufica into zakho seziphambana nawe ufike nje ukuthi ufika January usuyaphela umsebenzi kodwa nibuse ekhaya maqede uthi wena ekhaya bakuthakatha izihambi kahle kanti wena uyithakathayo so ziningi izinto ezizenzayo ezubuthakathi and abantu fethu iyababulala kakhulu lento yongazi ukuyikhomba
Yabona empilweni mina namanje futhi ngisagaranta ngithi ayikhona yodwa into eyoniwa ukungathandi kwabantu. Abantu babamba nje iqhaza lokuthi bangakweseki ukuthi impilo ibelula. But wena uqobo ukuthi impilo yakhe iphumelele udinga ukukhuthala usebenza kanzima usuku nosuku. Lento kuthiwa ubuthakathi nje noma kuthiwa ngabe ikhona. But ayimwini umuntu oyinakayo kakhulu okwaziyo ukuthi ayikhuze nokwazi ukuyisola because ukuyikhuza ilapho khona okwazi ukuthi uvike into engafiki kuwe. Mayise ifikile ke zisole phela. Azi ukubona ukuthi ngishayisile la. Bese ushintsha indlela okwenza izinto. Ingakho mina ngihlezi ngisho ngithi akekho umthakatho omisa into zami. Yebo. Umthakathi mina ngifaka ushevu ngidle ngife. Akekho futhi umthakathi okwazi ukungithumelela nge-Wi-Fi ngila ngikhona akwazi ukuthi ebenamandla ukuthi angididele into zami ibhekele. Never. Ayikho la. Ubuthakathi bukhona. Cha, ngifuna sivumelane. Ubuthakathi bukhona abantu bayathakatha. Umuntu engakwazi ukuthi afike la ngihleli khona endlini afika avuvuzele into zakhe ngeqe ngigule. Kuhlezi kwenzeka. Yeah. Umuntu angakwazi ukungifakela ukudla ekudleni engidlayo mhlambe kungena eswini kuvulayo yezwa lento umuntu angakwazi ukungixhawula ngisulele ngasamteki kukhona umuthi ngiyawazi bathakatha abantu kuyenza umuntu akushaye ukhihliza amagwebu sibuye emakhaya sifuna ukuba sibe ignorant ngalezi zinto but akekho umuntu ozoba nesifiso la kahle likhona ngami bese siyenzeka mase siyenzeka akekho umuntu mina ozohamba eyokhuluma nempepho noma angene ekhosombeni lakhe mina ngihleli khona ukuthi mina kubhede into zami athi njengamanje akubhede into okwazi iqede ibhede usho ngabe ngisaphila mfowethu never kulabantu abangaka engibathatha njengezithazana yabo engizazi yona engazazi ubona ukuthi ngabe kusasa mangehla ngiye ekhaya ngafika kanjani ekhaya kunabantu abangifisa nje ngazi ukuthi imoto ngavele iroll inkinga yeah amaphutha abakuthina exactly uthi uyiphila impilo uhluleke ukuthi wena uwedwa ungenza kanjani ukuthi uyivikele ukuthi nabantu abafisayo ifiso zabo ezinto ezingenzeki ngoba ibhadi limema manje amabhadi impela futhi akuhlalwa nje yabona umqondo wakho ungalinge nje ube umuntu ohlale njalo ubeke entweni esamabhadi inegative usuke uyidonsela ungenzi lutho because awukho umnyakazo mocabanga izinto ezinegative empilweni kufana nokuthi nje mangizohlala ngithi ngifisa ukubona ukwazi izinto zakhe ngamhambele kahle isikhathi esiningi esichithayo ngisichitha ngicabanga wena kanti wena impilo yakhe iyaqhubeka njalo yabo so ingakho ngithi mina mawumuntu focus on into e positive noma kuthiwa ngabe uyafila sengathi ekunento engahambi kahle kodwa uma ngabe lonto ungazoyinaka ule mhlambe nokuyitreat ongenani shothi wena uqhamuka nesixazululo awuyazi seselapho mfowethu fanele umuntu kumncome uke wathi kumina yazi mina ikithi into yonakala ngibe ngicabanga semthami ukuthi ingalungiseka kanjani ingakho uthothi ekhathini eningi ngihlala ngiqhamuka nesixazululo njalo izinto amazonakala it's not like ngiswe ngazi mina fanele ngixazulule kanjani kodwa esikhathi into yonakala mina ngicabanga isixazululo which means lento yanginika into ethi abantu abaningi banakho uyinika isinekazi sokulobe umonakalo ngenxa yokuthi mhlambe ufila sengathi ngakhona abantu abangamzwela ngoba phela uxakekile kuthiwa njengamanje ushona umuntu mhlambe oyilunga lakho lomndeni wena ubheke ukuthi ufile usukubheka ukuthi ngenza kanjani nje inhlelo zokuthi lo muntu afihle yabo so ngalo ndlela njalo uhlala usuka entweni ebheda ngoba into ebhedayo igcina ikulidele ekutheni ubhede ungagcina sekhona abantu abazondayo usuhlele iyakwembatha yisi esikhundleni ngabe wena uya progress usumile ndawonye yabo usubuka labantu ukuthi ngabavimba because ngeke ubavimba kona umsebenzi wakho loyo bona benza umsebenzi wabo wakho umsebenzi ukuqhubeka nekusasa lempilo yakho nokudila nezinto ezizinkinga kuwena njalo uhlale nje u-strategize uqhamuke nama solution awukwazi le nkulumo eyisuka ekutheni Xulu awukwazi ukuvimba osekwenzekile ngaphandle ukuthi ukwamukele uma ukwamukela ungakwenzi umngani wakho zama ukwamukela ukuthi sekwenzekile angeke ngisakushintsha yini engayishintsha so wena umqondo wakho into ongayicabanga ukuthi lokho osekwenzakalile yini engayishintsha ngalungisa kuphi so uma ucabanga ngaleyo ndlela leyo uyofica ukuthi nesilile sisikhalayo masifelwe singaba sincane kakhulu ngoba umuntu ufa izolo namhlanje yabo izolo bephila ewumuntu kuthanga behamba ngeenyawo zakhe egijima mangabe ufe ngengozi izolo wehlelwe ingozi namhlanje uyisidumbu yabo kungani mina ngisakhalela ukufa kwakhe ngomuntu oseyisidumbu ongasenampilo vele osekumele emathuneni yabo kuningi thina ezabantu basemhlabeni okungamabhadi esikuthathayo sikwembathe obekuyibhadi lehla izolo ulithatha kanjani ibhadi uhamba nalo namhlanje uhambisa kusasa yabona so okwenzeka izolo akuphelele izolo akukhona ukuthi uba ignorant yabo but uvumela induku ezikushayile
mase ubheka ukuthi mina ngenza kanjani ukuthi ngiqhubeke nempilo ngoba njengoba ngilapha emhlabeni mina ngisenethuba lokuthi angiqhubeke nayo impilo until iba yodwa nje into enganqoba mina nginqotshwa into yodwa kuphela ukuthi ngife yebo mase ngifile akukho ukuphila ke ayikho nento ongayenza yes angisenayo challenge ukuthi ngibhekana nayo kusasa yabo so iqiniso ukuthi most yabantu ufike ehlelwe inkinga ngaze ngenza isibonelo ngiyakhumbula uNkulunkulu ngaze ngenza isibonelo ngathi ufike xulu wathola ukuthi wena namhlanje wena uyagula namhlanje yi3 yep ngenza isibonelo yes yi3 zaka June mhlawumbe uJuly manje July yi3 zaka July thola ukuthi wena uyagula mawuthola ukuthi uyagula nje kanje izolo ubuvela ugula siyasethi ungakathola yes izolo ubujabule lokugula kwakho yabo nakuthanga ubujabule lokugula kwakho namhlanje ngoba usutholile ukuthi uyagula usuyaqala manje usushintsha ikusasa lakho ngenkingo oyithole nge3 usuyalinciphisa kungani na ungafuni ukuphindela emuva ngokwenqondo uthi kahle kahle ngigule nini yabo uthola ukuthi ile ntombazane yangigulisa ngafani cha ngoDisemba ngafani cha uJuni manje yabo kunganjani ukuthi ngiqhubeke ngiphile ngalendlela ebengiphila ngayo vele ekuthangi ngingazi ukuthi ngiyagula kuba ukuthi sengiyazi ke manje ngingenza kanjani ukuthi ngiqhubeke nempilo uthathe i3 zisale kuyi3 ungathathi i3 ziyongena kuyi4 umuva nazo usuku nosuku uthathe usuku la nge3 July ulihambise luze liyo determine impilo yakho ya 25 December abantu bayaphuza abajabule wena lokhu wagula wena ngoDisemba ngisho nango December ulandela lokhu usagula wena ilapho so ufica ukuthi abanye abantu bahluleka ukumuva nempilo ngoba they fail to understand ukuthi ezinye izimo zisehlela ngosuku olulodwa bese sifuna ukuphila nazo impilo yonke sifuna ukuphila nazo impilo kanti kusasa kunento yakhona kunganjani wena uthi namhlanje ngiyagula angeke ngilindele ukuthi impilo yami yokugula iza nani ukuthi awube excited uthi sengizophila ngamaphilisi yazi mfowethu ngoba kunjani njengomkhuhlane ubona umkhuhlane usu-enjoy kanjani akekho nje umuntu ongamuza mfowethu ethi ngiyafa ngiphethe umkhuhlane but umkhuhlane ungakubulala kodwa uthi uphila umkhuhlane kuwe ubuphila wena empilweni yakho yabo bezobethayinga uzithelela ngalomkhuhlane yabo but wena unankinga umkhuhlane unethemba lokuthi umkhuhlane uzophela exactly abanye omunye umuntu sesimbonela lapha phansi ngoba ubephethwe into akangayithathi serious yes ayikho phela into edeleleke nje umkhuhlane kanti umkhuhlane uyababulala abantu ufana nekhanda umkhuhlane asihloniphi zonke lezi zinto umkhuhlane bazoba realize abantu ukuthi uyabulala ngesikhathi seCovid yes bekumkhuhlane onke ngibusuqa nje igama ubuthusi so bebenede bekutholeka abantu lo mkhuhlane umuntu enedezi ukuthi sengiphethwe lo mkhuhlane mase ethatha lo mkhuhlane umphathi izolo umphathe nakusasa njalo sehamba nawe yazi mfowethu isifo into umehluko ngesifo ukuthi sinosuku so ukuthi likuthathe wena uright mawuthi mawumuntu musukuhlala ekufeni mawusenempilo nje phila ongazokwenza ukunakekela umzimba wakho ngazonke izinto ongazama ukuzenza but hayi lonto ikwenza ufile sengathi mina kusasa ngisofa hayi mawuthi mfethu weXulu bekumele kusasa siyodlala ibhola mase khona amandla okudlala ibhola hamba udlala yes ukuthi ngenza le podcast kubhlungu ngicathi wakhumbula ngangixoxela ukuthi ngilinyala lo mfuthu yep lapha ekhaya ngazizwa indaba sihlelile ukuthi siyodlala ibhola kumele sitravel sisuke eGoli siyoshona phansi kompangeni ngathola ukuthi ayishona mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi nala ithimini yenu noma ethimini yethu aninawo umqondo ofana nowami mhlawumbe ngicabanga ngendlela efana njengami ngavele ngakhala nje kwabhlungu ngafonela ubaba ngitshela ukuthi hayi kunjalo ngempela ngathi ayikulungile iquestion esisele ukuthi ngizizwa namhlanje lezi ndaba mina bese ngihlelile ukuthi ngesabatha ngiyodlala ibhola noma ngesonto ngiyodlala ibhola kwangivimbani mina ukuthi ngivuke ngihambe ngiyodlala ibhola angikwazi mina ukuhlehlisa inhlelo zami ngomuntu oshonile mina ngisaphila phela kushonile mina kushone yena isiqiniseko singakanani ukuthi mhlazane kufe mina bakhona abakuhlehlisa inhlelo zabo kungani mina ngivimbe yami injabulo nginganaso isiqiniseko ukuthi mhla ngifile khona abantu abawuvimba injabulo yami leyo nto leyo yokwenza ukuthi nasekufeni kwakho ube nenhliziyo ebuhlungu uma kukhona abantu abangavimbanga into zakho zabo ukuze beze emngcwabeni wakho so uma uphila lapha emhlabeni uyiphilela wena azikufici into ezibuhlungu kodwa wena uzilapha kanjani ukuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo so zonke lezi zinto lezi zizinto ezizichitho nezigcwagco esizithwala esihamba nazo so ipoint lonke lenkulumo esikhuluma ngayo ukuthi yonke into isigcwagcwa
uma ingekho right uyivumela ukuthi iphile kuwe. Ezinye icwacwa ziwumcabango wethu, ezinye icwacwa zizinto esizithatha sifaka emzimbeni yethu, ezinye icwacwa zizinqumo ezathatha 5 years ago. Lezo zinqumo wahluleka wena ukuzamukela ukuthi kwathatha isinqumo kanje ngempilo yami, kwathiwa vele mina sengiyophila nganawo umlenze. Wena emveni kwalokho uyithathe njengesixhwala impilo yakho yonke, ike ngiyaqonywa left naka right, wena ngapho lokhu ubamba umlenze uyakheleza. Futhi yazi Moses lapho hambela ukhuluma iqiniso lento ithi yonke ipower noma yonke into ethola amandla empilweni yakho inikwa wena ngokuthi uyisupport, because ukukusupporta inkinga uma mobhekana nenkinga bese wena usuphila ngenkinga. Khona sathi sikhuluma lenkulumo semotweni wathi Sean ama-gay enemali engaka walala abantu besifazane ajabona sesifuna ukusifuza ukuthi nakho kunamabhadi akho abhekene. Yebo yonke into nje khona inebhadi ukuthi idinga ukuthi sidile nayo. Wathi Sean benemali engaka phela abahlangane bona wayiqinisile kodwa hayi ukuthi wayiqinise ngokosiko impilo lwakabantu nangendlela uNkulunkulu ayidale ngakhona umuntu. uNkulunkulu wadala umuntu ukuthi umuntu akahlangane nalomuntu, lo muntu akaphile nalomuntu, kodwa singakwenzi njalo hayi sinamanama. Ayifowethu asibalise wabukele emakhaya. Sizophinda sibuye futhi siphathele zona ezihlabahlosile inohlonze. Siyabonga kakhulu, siyabonga futhi nokusupport nje ukuthi nibukele. Sibonga nje nabantu abasikhandela izitudio, nabantu abahlezi bekanye nathi uNyakalo noSisimiri usiza ngefurniture lesinayo lapha ngaphakathi e-studio. Ngabe senza iphutha yabona, this is a world class studio. Umsebenzi wenziwa uNyakalo omkhulu kakhulu, so siyabonga kakhulu singabakanepo. Futhi ungakhohlwa ukuthi niphinde nibheke ezinye inhlelo zethu eziqhubekayo ku YouTube channel yethu iNep Films, okulapho nizofica khona ikwazi insele his opinions podcast. Niphinde futhi nifice ne-infotainment lapho sisuke sinithulela khona izinto ezenzakalayo. Kahle kahle siyinkampani enkulu exulu kangangoba mhlawumbe nawe uzophinda ugcwalisele kangangoba sesihambela ngisho nememulo lapho ku-infotainment. Sixoxa ngathini si-rate imemulo nemicimbi yabo, nongabe imqomo, nongabe imemulo, ngabe luphi uhlobo lomcimbi. Mawusifuna siyafika sokushuthela umcimbi wakho, sengabe nje ukuxoxisana. Futhi ke thina siyinkampani ukuthi mawuqashe i-equipment yethu nathi siyifikela lapho soshutha umcimbi wakho, sizocover wonke umcimbi wakho, sifike nama presenters. Akufani nayo yonke lezi zinto lezo ukuthi mhlawumbe mawuqasha ucameraman uzoshutha ukuthi enzakala. Thina siyishutha kunamakhamera, kunabantu abaphethe ama-microphone ba-interview abantu, nathi sikhona siyayixoxa lento ngokuba sihlezi sifuna ukuthi into yethu yakaZulu sithi masiyenza nongabe senzela imali kodwa kube khona siqhakambise. Yebo okukhulu kakhulu nje mfowethu singasho kona ukuthi nakuba lento engasibanga isidina kwabanye abantu, abanye futhi sogcina mhlambe sesakho umndeni nabo, ngoba yonke into entsha nengasajwayelekile mfowethu iyabathusa abantu. Kodwa inhloso enkulu ukuzama ukubuyisela isihlahla empandeni, ngoba isiko lakithi leli igugu lalo liyolethwa ukuthi silipractice because sesejwayelo seyihlula ingqondo. Ingakho uthola ukuthi izinto eziningi zakithi ezinhle nekade ezikhulisa zingasenze ngenxa ukuthi ayisapracticewa. Yebo, so nje futhi singasho sithi siyabonga kakhulu abantu abasisupport baphinde futhi basilekelele nabo eda into enisenzayo ekutheni sikhulise umphakathi wakithi. Siyabonga kakhulu bana. Misale kahle emakhaya.